Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Asino day taya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata mga nunapatag ti ibagana. Sumbata mo, dadak dito'y banyaw. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter. How is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abaron. English mo nga minti sa umi dito eh. Isun din nakairwamak. Ay, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pa'y laang, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, ada ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pawit Ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye. Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit diya. Tapno maasa ti di lang nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyakto numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastan ti ibagbagam. Kasla kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyom ka di jay kanayon akainawag mo. Wendalen. Puriner. Ay na. Awan magkididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mat. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata. Tawa maasawa. Wen matkit di ngamni, kita Di ka agdardara sudos gayam. Tani, di mon sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nagkita kami to kano dalin. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod kasta. No talaga single tinobyom. Kawan Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta kat nasayat nga rod kasta gayam. Ngam, amo na nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos laang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat-naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kanuray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband.
Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakideng. Ay na, Inggulakay, there is nobody in speaking English. Mayat kit di ta makasuro ka nga English. Anyat amom, ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Inkakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagadalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsorom ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo, taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam, ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay din na panatawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor. Tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimak na nga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tirik no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, ipost mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipupus ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nawan, dumteng to day tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawana, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Kompormen, basta presentable. Pilyan nyo tayo medyo barupe alugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw da ka una yan. Uray siyak mo, Mailiwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, Kadwa yun to amang sabat kanya kay airport, Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati kapas ng abroad. Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit iti trabaho na ijabrood Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang nga nagamit na tipupos na nukwa.
Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Medyo dakkel mo't ati sweldo na ijay kas caregiver. Ah, caregiver aya. Kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver mo ti trabaho na ijay. Aya, wano natulungak nga ta. Muon siguro Adamo nga mintultulong mo no kwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka di tasuot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sa kanto nakasanglas. Ipadlaw ko mo't ang nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na Sophia, di ka umaningles na kababain. Sulsulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad dito'y may kawada ang makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon tatang. Ay, Nanabibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay, haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naibusamad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam no agkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Intun maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga ag-flight marain. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tadamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsa ka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sophia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Unanang. Anyat imbaga na ngay. Kinasarita kumamag. Tapno maipakat ko ti English ka. Ipapasyon to akasarita inton makaawid dito Pinas. Uraya kung ti panagawid na dito tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mo nga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang,
Sika, kanya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalan dagiti ko kumaray. Iso asagaan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y pinasjay agbali na manugang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadarey nga apo ko ta. ay na apay kas karina aya ti kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso ti dayta. Ken apay masigurado makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro akat mabalain. Ngam no dayta ag citizen awan lat ammo ka. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan lat amok ditan. Ala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. Ada dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam muya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta na nga agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang ken baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti isukat nantaw. Mano ti masapul gynobium aya. 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Diyakam mo Tinakaw na siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspastura ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Diyakam mo Sumangpet tulata sumangpet. Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang ken baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Agflighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuang ken baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang ken baka. Ineng, Sophia. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Ken apay nagiliman kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adimi imbagaken ka. Ta sigurado ngamin adimo kaya. Langusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakwan nyo. Ay, kwa,
Binulod tinubyok nga afam, tatang. Sana bali ta do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay sus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kaw. Anya red flag nga ibagbagam lakay. Sukatan na nga rod laeng apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya, masukatan day tay ti dakdak lakay. Anya ngay, ayan din lobby mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga, di hostaw, di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kayat na, awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa ijabroad. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam, nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sa pakasaran nak. Nga agawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, Sophia. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyaw. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano ko liglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Tagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa ti sweldo dagiti asawa da. Wan nga ron, pasing nga da iti abroad dagiti asawa dagiti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit masawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gammatam. Mabibiit nga minti umasinsaw no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di naklangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Sika na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga maapay abaunan na nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, gatang ko itibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawangan. Kuna malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos diti balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka.
Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito eh. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot a gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay, pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No si ka. Taawan amom ka dagiti branded a gamgamit. Ay, pakitak man dagiti naglalastog a katrabahwak. Apay, iso dalaang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na de abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaro akmag. Ay, diya mo kan kay Dwayne. Imbes a dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palanggwad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't na ito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samot ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lang tihilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ni, natapukan mo ti sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man Mall. Sana nakasail ngam ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, patin sapay tabadong, kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakkel day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una, ni, pati mo't gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan na. Yes, kay. Pati ta pantalon mo, barbaro. Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ay, ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mat, nagpaudi tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan. Kahit, nagitiw bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayon. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot wambakan. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakit? Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no daduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta no ammom tagimpod. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggalag sweldo ka, idiritso nga igatang itagkakang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit?
Kun may mayatom ti kasta ngam ti agbisbisyo ak. Ay na, parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamat ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak kao, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakkelan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan mo't ket di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numot ngamin makita da alalakan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kamin nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta iti nangina akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man Ay na, oo na yan. Dagitan saman dagiti nagnginginan. Akit man ano ko ma. Inggatangan ka mo titibadom tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamatan, Edwin. Yutangan pa yan ti gatang mo itinagngingi na abado. Di ka laagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kat dito'y ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobasit. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlakaman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay laang. Nadamot trabahom diti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga min tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Isong aga brodak man langan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jebalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawam mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na.
Damag ko nga agab abroad sa kanon ni bakat mo, Edwin. Ay, wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't nati makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati a sweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ti aramiden may. Talagang awan mabatbati, lota. Isa baybay ak no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak Apay kita sa anin nga. Naimbang nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mo't serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw aka barbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati susuot ko insan. Sa anak kaming ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati ang putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabait lang nga rod insan. Basta bayadam mo lang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo ni ti utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ti. Manumod lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba nagday ta 5,000 kanyakon, Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo? Uwan nante. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online tinaduma ante. Naggapumot iti abroad tinaduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyan anak kao. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo tayo tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka na kao. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha?
Naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na. Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasi dayjaykan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Agyaman at sinong bata mong tawag ko, may bakit? Kwa, damagat la kumano nagsweldo kan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadi paya agpawit, bakit? Ay, pasensya kan Edwin, ngam nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damat dagiti anak ta Jebalayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawam ngam sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kay Edwin. Bayam nga Jebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsing-singir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ka. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Di nakmaniramraman. Para kadagiti anak ta no ape ang nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta panagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmatulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na ang naiwaras ti utang mo. Ngam, papanam nga ruden nga no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatak ng trabaho iji balasiw tao. Tulungan nakman iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nag-abroad. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Veron sa napudno na gantintay dramang Dirma ng Biyanang. Kanayon kami nga agapay ti asawa. Nasingpot mo't basit no saan na nakainom. Ngam no nabartakan kaslasaanan nga iso, tagbali na kaslag bagtit, asumabali ti ugali na. Pasaray panawak, ngam pasaray sublyak matlaan. Tanoy aywan nak makulding matadagos tirik nak, kat mapakawan kumanan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tatang, nabartak manan ni Nonong. Kinabilak manan. Alya, mala, agdelsutan iji barangay hall, tay darum taman ti asawam. Agruam amang kabkabil kan ka. Ay hanan, kababain. Hangko kayat nga maamwanda nga ag-apa kami, nga kabilan nak ni Nonong. Kastalatan na kanayon ti ibagbagam. Iso nga agruam na di amang kabkabil kan ka, tabay-bay amot kamain. Alya ko ba numamanda? Mayat ka di atap numaikan iti pagnakman na. Hanan, da kayo langan timang bagbaga kanya na.
Ngamahan pa nga tadta, tanabartak pa lang. Baka kabilan na kayo, mat. Kasarita yun to, hanan nga nabartak. Ay, Rufo lakay. Nagalaam dita nagdakkel abarbay. Ay, Nangalaam dita. binulod ka o ni Rene aka anakak. Agpadakilak man iti masal. Ha? Apay ngagpadakkel ka. Apay, adda pagpatpatsarmingam a babae. Agtal na kamamad, tilibag-bagam. Diyay manugang mo, ti isagsaganaa. Ha? Masapol nga agpadakilak iti masal, tapno pumigsaak. Kan tapno agbuteng kanyak di manugang mo. Nga po siguro tanakutungak, iso nga isi-isyan na klang na di anunaw. Ay, talagang samot akas jay ti ugali day di a tao. Awan mo't pa nagbaliw na. Wan nga rod isa masapol nga agpakondisyonak tapno pumigsaak. Kan malabanak di awanan bain. Ay na, saan man atila pampanunutom nga aramidon. Ibaga takit di kada abalayan, tapag sasaritaan tayo itinasaya at ti may papan kadagiti anak tayo. Saan amabalin ti kasjay nga aramid ti anak da? Kaasin ni Veron akabkabilan na tunggal mabarta. Di pa lang amin sinaan ni Veron radya tao. No kasapulan apag sinaan tayo ida, aramidon tayo. Ngam no ikari nang agbalbaliw, ikan tayo iti may sapay agundaway, lakay. Abalayan, agsasarita tayo kumakadagiti anak tayo. Tani, addaman mo't probleman. Ne, apay ka day abalayan. Kinabil namanan jay anak may abalayan. Grabe ti aramidon da jang anak mo. Parigatan na launa yan ti anak may. Ay, una yan day dya atao. Kanayon ko matabagbagaan. Kanayon ko nga tatipaan itikas di nga raramidan na. Nga mawamadang-danggan na. Lumabalin kami na niya abalayan. Inal daw apalagi pam. Inal daw asermonam tapno saan na makalipat. Ay na abalayan, san lang nga inal daw. Mamitlo pa ay ti may sangal daw. Agsapa, aldaw kan malam abagbagaak ngam awan mo lata. Kunak nga rod nagdarom kami. Ngam saan mo takayat jay anak may. Tanya nga rod daramidan tayo ita nga abalayan. Napagnumuan mikin nila kay, nga, apay no pag sinaan tayo pa'y laida. No day tati solusyon, sige Agsila nakit din itag nanayaw. Naawan mo't lat pa nagbaliw jay asawa na. Ala nga rod kasarita tayo dagiti dua abalayan. No siya, awan problema nga uray agsina kami ka ni Veron. Makitam di kas tangaramid mo, nonong. Kayo-kayat mo gayam no agsinatan. Kastamot ti kayat nagiti dadakil ta mapasamak. Anyat mabalintangay. Sina di sina? Pag ano ka kumamat ngay? Wan, lasay sayaat no agsina kayon. Kapno di mon kabkabilan ti anak may nunong. Apay nangalamit ti karbengam amang kabkabilatan iti anak may. Si kaya, tinangiputot kan ko anak. Nangiwat ti anak yu tatang. Di ipabasol amin kanyak, tadamot basol na. Ala, gusto daytan. Iso ana umbong tayo ita. Tapno urnusen tayo ti susik yu adwa. Veron, nunong. Manjakon, makisina akon kanya na. Total kayat na matlaang no agsina kamin. Sika nga'y nunong, anyat desisyon mo. Kat agsina kamin, ananang. Kanayon mo't lang ang ti panagapami. Alang araw, nalawagan ti saritaan. Agsina kayaw. Tauray siya, kayat kung agsina kayaw. Mo, Nay, Besaon. Apay, anyat mapasmasamakin ka. masikugak tatang. Anya, asino ti amat asikog mo ay? Kat ninunong sino kumapay ngay? Nakarga anak mat gayam idi sinina Anya, ikit kasano na ita. Mangtid iti suporta ta sikog mo. Maging makapasngay ka.
kan aging kay ti panagdakkel ti ubay. Una, ikamat konto ti karbangan ta anak ko kanya na. Masapol nga mangtod iti suporta. Nay, papanam nonong. Ape ang nagimpaki ka. Inakang trabaho di syudad na lang. Anda pangisirkan ti kumpare kanya. Nay, mapan ka ijay ngem ijam tagbartek ijay Agbalbaliw kan, tadan putot mau. Sana gaputa nagsina kayon ken ni Veron kat kasla ka man baro nga aga sa astan. Wen, darag yun na ya. Gagangay laeng day ta inom. Sana maliklikan day ta. Dakkelan ti sikog ni Veron nonong. Engkanto mamangtad iti aramatan ng agpasngay Dandan agpasngay day jayang. Nagsina kami nga rodan. Wen ngam ja anak mo, ti kayat ko asawan. Suportaram Tano di mo aramidan ti kasta amangan no idarumda ka. Ala, mang tinak to. Ang putot ko nga taray jay. Nagloko kan? Kawan asino pa'y kumati-amati sikog na nga, no sana sika. Anya tamok no naglalaki. Ay nakargaan ka no idi nagsina kayo. Di na mo masikog gayam iday. Imbaga na kanyak da ita. At ito 5,000. Inkay to itid ka na kawada. Jak kayat nagpakita di balay na. Sumanaun tumanan di lalaki nga abalayan niyaw. Kanagrubatak matla no madamdama nga agsubli di syudad. Lalaki ti impas ngay mo birawn. Uray maladaga pay laang. Madlawan akarupo pala uray ni Nonong. Sapay la kumaa. Saan to nga umala iti ama na anabisyaw. Tatang, ime ka din ni Nanang ni Nonong. Imay nalaki nita tay apo kumiitay. Awan mat intern na kwarta. Anya? Sige, bayan nyo nga rod tamapanak to iti ayan ni Nonong. Dumawatak to iti suporta ti anak mi kanya na. Awan rumbang la amang tad iti suporta ti anak na. Tano saan, idarom tayo. Ay, agyamanak. Napaturog kumitlaangan ti apo ko talakay. Apay, napananjay anak tayo. Katangtanggad na pala ang rimwaran. Mapan ka no dumawat iti kwartakin ni Nunong. Kitawan mat ni Nonong iti balay da. At dan sa ijay sunad. Ijay syudad nga rod ti papanan na. Kahit imbati na to'y anak na. Di na intok out. Saanon, tabibi pa ito'y apo ko ta. Narigat nga'y bibiyahe. Sa nabalay, ta saan mo't nga agat-gatas kin ni Veron to'y apo ko ta. Tanakidit ka nga rod ti gatas na. Sapay ko mga rod ata at na mayawid na akwarta. Di kan agawid Veron, kailiw kan. Nakainom ka matmanan, Nonong. Baka nga'y danugan nakmanan. Saan? Saan? Promise. Ala, di kan agawid, wan? Nonong, Lipatan tantin na palabas. Mga barwanan tamanin. katkas anon nga'y di anak ta. Imbatek ije balay. Bantayan tanana nga. Di ka nagawid para luto kalangan iti boarding house ko. Pauitan talatan iti kwarta dananang. Tapno ada gatang da iti gatas di anak ta. Kat sige nga rod Si kati bahala, Nonong. Hello, Miron. Apay awanan planaw nga agawid. Nagpinakawan kami na ni Nonong, tatang. Iso nga agdan na kami manan. Anya, nagloko kan. Maladaga pala ito'y anak mo pinanawa mo. Agbiro ka nga rod iti trabaho kitoy. Hanga balitag pauit kami nga kanayon iti kwarta para iti masapsapol ni Bebe. Madamdama, dangran na ka man ang asawam. Haanan! Nagpromise nga hanakon nga kapkabilan. Siming patan ni Nonong. Sige, taglutak pa tatang. Buhay! Mabit lang. Inidip na. Nagloko mo't na diyang anak kaon. Nagsublikat iti asawa nan. Ay kat mayat ano na urnusan ti amin kadakwada.
Mayat kit di tapno ag tinulong da nga agtrabaho para iti anak da. Wan mat kat di Diamok ngamin kat nagnanayo nan ti panagsina da. Saan mat ngamin akas karina, lakay. Nang runa kat nagkasarda, kan addan anak da. Ay kat sa pala ko mga runa, ta nagbalbaliwan nga agpaisaw da dyan unaw. Ang mga numadamdama, madungiran man ron dyan anak ta. Saan mat siguro, lakay. Apay nga tagtakala nga sumangpat nunong. Di ka man sumanao biron, ta napulot yung ulok. At nakalaban ka. Rena bilatan nga mabartak ka nga sumangpat. Dis orasan tirabi Puyatan lakmat nga mang urura kanya. Punak ba na di ka sumanao? Nayak ko. Apay nga agtibab ka manan ngay. Napulot yung ulok ko naklangarunan. Na may kankansan eh. Sige bugbugan nakmanan. Tatalaga nga ayaba ko ni Tipules. Padasam nunong. Awan pilim siya tao dito lubang. Sige, dadalam datari daw. Ungtan nakamat lang tilandli dito kasta nga aramidam. Talaga nga awan pa nagbalbaliw mo. Kaladta, laklakayan kan nga mahangkang agpanpanunot. Di ka pala sumanaw. Ay, imbulangit mo matantila may saan kan tugtugaw. Ay, sumruman ng tibagtit mon. O niya, agsaw ka pa peran. Agsaw ko pa yan. Gusto na. Imbulangit mo pa yan data kabinet. Anya ka matan. Kaya mo to si Kati Bulagit ko. Hindi takan. Hindi kasan. Masapul ang may tarayak ni Nunong. Tanuhan, talagang adang ranak manandatan. Kumusta ti panagnaid mo? Hindi syudad, beraw. Kunak no nagbalbaliw ni Nunong. Ngamahan mo't gayam. Apahay, nagapa kayo manan. Tunggal mabartak kabilan nak. Agwala. Ibulangit na amin nga kagawaan ije boarding house me. Dinadaan na pa yan jay lamisaan ijay. Ay, anya nga ay. Loko nagtumot ngamin kit ka nga awan pa nagbaliw na jay. Ngam inay, ayon na kalat basit na mat kamot na nadagaws. Anya nga ita. Manjakon. Talaga nga panawa kong na dyan nga tao. Agtalinaed ka nga minen dito'y balayan ako. Ipamaisamkit diti atensyon mo iti anak mo. Baybay amon da dya anunong. Tatalaga siguro akas jaynan. Agbaliw to siguro ngam lakay tun. Una nang, ito yakon. Hanakon nga pumanaw. Final dato yan nga desisyon ko. Talaga nga sinakon. No. Nay, pero nanak ka. Apay ngagbakbakwar ka. Aghinawak, nanang. Anya, manaan. Han kumot nga namnamaan nga makarga anak. Bayati panagdan nami kaninunong ijay siyudad. Anyan, nagbasit pa'y lajay anak mo. Nga masikog ka manaan. Nasurukla ang makatawon na. At anya nga rod ngay. Talaga nga kasta awan mabalin. Masikog man nandiya asawam, Nunong. Nakaala na nga iti sikog na nanan. Kurt, asino pa'y sika siyempre. Oh, nga ta. Nakargaan ka no, bayat ti panagdenayo ijay syudad. Hasta ya. Apay nga minakinabil mo manan. Imbisa na ornusan ti amin kada kayo. Isumot ngamin kag karapanaw. Diyak mo't papanawin. Wana, taparigatan mo't iti kabel. Kan kig tutam, nukas dya mabartag ka. Kano nga minayang agbalbaliw ka anak ko. Duwan tunti putot mo ngam kastampay laan. Ay na, kano agnakam ka. Sana maliklikan ti arak kunak manen. Diyak mo't mabali na paayon ti awis na giti gagayim ko. Okay kumalaeng, ura ginom ka. Basta saan ka kumanga agkabil ka nagwala. Sa bali mo nga minti bartek mo. Kasla kalagbagtit no makainom ka. Saan mo ta? Nakayumot. Kagpay sumat, tila mabubuong mo. Danugam amin apader, lamisaan kan ridre daw.
Kalpasan na, griyaw-riyaw ka. Anya ngay dayta. Kantyawan dakmet nga ro, dagiti gagayam ka o, no isardeng ko ti aginom. Ibagaran to pa ya baklaak. Ay, manjak mo da. Kan amangan nuliklikan da kun agayam, no isardeng ko ti uminom. Nalakaya ti mapukawan iti gayam. Apay, anyat napatpatagkan ka. Nagiti gagayam mo, wano di asawam, kan tanak mo. Napatag kanyak jay asawak, kan jay anak ko nanang. Ngam neveron kayan ti problema, tatalaw atalaw. Veron, anak ko. Sa nagaputan na kaanak ka manon, katilaman papapanamon. Uwan na nang, papanak kumangay. Duan dagiti anak mo. Isu nga aggagat ka. Tapno adda pangalaam iti paggatang mo iti masapsapul da. Uwan ana nang, kunak nga ron nga mapanak agsapul iti trabaho kay jay siyudad. Ala, palubusan da ka. Ngamnay, laglagi pum kumaakan ayon tibilin mi iti amamken ka, anak ko. Uwan ka din nanang, promise. Veron, Nonong! kunak to pa'y kata si Kareta. Kaano pa nagtrabaho ka iti dito a department store? May kadwa nga aldaw ko tadta, nonong. Pagigyan nga eh. Makiiyanak ije boarding house ni Lele nga gayam ko. Ay sus, hindi ka lama ba na makipagnanaad kan ko na. Umay ka ni di boarding house, ta ije ti pagnadam. Ha? Lipatan ta ko man tinapalabas. Agpinakawantan biron, ta mga barwanan tamanon. Manja ko, nonong. Isuntumot lang nga awan pa nagbalbaliw mo. Agbalbaliw akon, promise. Diya akong tumimtim iti arak. Amom, pumimpintas ka man. Ha? Lagi punta ka di agin inaram tapay lang. Ano, kasla makililigak manan si ka. Sika nga talaga. Tila malaglagip mo. San man, makapakilig no may palagip ti napalabas. O niya, agawit ka no malamig di dagus ko wine. Sige Wanan Ay, pumanaw ka nga ro din ta baka makita naktibus ko nga makaisi istorya kanyam. O sige, urayan ka no malamuan. Anyat kayat mo si daan, tayo sutilutwag. Oray kompormin. Si Kati bahala. Awan manain. Indanon man day anak maon ti bagina ije nga asawa na bakit. Ay, wan nga rod Kuna na adinan kayat da dyan unong. Ngam nakiden naman mat gaya man. Natangken ngamin ti ulo na diyang anak mau. Into nagapadamanan sa agsangit-sangit. Kay kayat namut ngamin ti agpakpakabil ije asawa na. Nga rod sapay duan ti anak na. Duan ti awawirta. Isurot mo kan kwana dagiti anak na. Tapno amuda tirigat. Kanayon dalang arudan nga agapa ka nagsina. Anak dapay lang nga anak. Agpadaasan nga agpampanunot na ganyan nga agasawa. Ni Veron ti umawag lakay. Hello, anak ko. Hello, nanang. Apay manen ngagsangsangit ka. Sigurado, nagapa kayo manen kininunong. Kat agawid ka manen anya. Nanang, natayan ni Nonong. Anya, apay, anyat impatay na. Nadisgrasya. Anya. Makipagladingit kami balayan. Kalaat mo ti ipapatay ti anak mo. Ay, wan nga raw da balayan. Kasanon nga'y dagiti putot na. Sapay nagbabasit da paylaan. Sana balay, pagtitinulungan tayo na nga ipaay na iti masapsapol na. Wan abalayan. Yay, agbakbakwar ka manen, Veron. Di mo kunaan amasikog ka manen, anak ko. Sino man ang di masikaog? Ay, siyak, tatang. Anya. Nakarga anak, sakbay nga natay ni Nonong.
Kasano dato yan ngay? Talonton ti anak ko ngam natay matan di amada. Kasano kami pa'y ngayon? Ay, anyan. Nagsubsubli ka pa lang kami ni tinanak at sininaam lang arunan. Ay, mala. Aklunan tayo latan na si pupuso na ita, ta bindisyon na ita. O di ka madanakan. Sa kabayatan na napigsa kami pa iti inam, tumulong kami amang padakkel ka na iti anak mo. Agyamanak tatang, nanang. Idinaypas ngay ko ti may katlo nga anak ko nagsubliak iti trabaho. Kat bayat ti panagdakkel dagiti talong anak ko kurang ti sweldok iso ang nagaplayak para abroad. Kat kaasin na napagasatan nakmata nagtrabaho iti palasiw taaw. Kat ita dadakkelan dagiti anak ko kat jakmeten na kasawa apulos tayong pamaysaklat ti panawan ko kadakwada. Alakastan, tuyagayim mo, Veron. Alagagayam ditan, tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tuyagayim yo, Jenna Almoite. Thank you manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kini kabsat Elisa napud na nagan tintay drama. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, dito'y lugar mi aga asidag ti babalay. Adda ka aruba mi akanayo na kaapat ti amak, tatunggal ag kapiday ti balkon, ag sinsin nung batda. Rogyak man nga rod, ti ag salaysay. Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabalay na nanam Amirna. Ha? Asino alalaki tatang? Di kanayon anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na jay? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga ta Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy might. Awan mat imot na mapanditan no kwa. Ima might na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Damagam tuman ka ni Tesay. Uray ta kaistorya amot ni Tesay. Saan? Damagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day ti lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mo't nasakit ngamin ti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapanita balay da na jay. Bayan nyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto asidaan saanan, kas tama lat si Dami. Ay wan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan nyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar-arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni Nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan kwa na. Ngumday jay samot alalaki ti kayat na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan kwa na dito'y balay. Ngumdi na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan kwa na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan kwa na. Ay, makinubyo da, ubing pay. Tay kumamot kataeban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam Amirna. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wen tatang, tutor magayam ni Nana Mirna dayjay. Ha?
Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Iso nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing mat na dyan lalaki ngam isaw. Imposible Amman, tatang. Agar aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isong ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pa kibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na dyan lalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya kumapakibiyangan tayo kadakwada kat karo ba tayo maalaida. Ay na. Nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigiddan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigiddan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakasto ti aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpasumay, siksiputam amin ang karaw-kaw. Ay, saus! Baliktadan ti lubong. Sikat ti managsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anya ko mati binibiyangak ka alaman. Ang graraman ka mo tabak-bakitan. Feeling mo si kakarayon kaya ti atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam na kanayon na agrugit dito sangot ti balay ka. Ay na, kanayon na nakapagod na gitaasok. Italaan ngayong bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Uwan anggam dito yung ti pagrugitan da. Uray kumaano darusam. Ayan ti ebidensyam. Naisuro da kita sumay. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, da kita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin da kita dingwan. Imala da iti amo da. Ha? Sika cawan babain na. Bakitan na gumaras digay. Si Kangay, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngamday tapay la makiap-apat aramidan nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsa ka akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapi ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw.
Ala, panawan kayo nga rodan, tain ituloy ti agluto. Nalanak ko. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay, Ay na. Ayaw, talaga ti gumaratigit, ababagit ita. na. Apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, Bitoy? Tiyag sili, mga sangan, siyempre. Bakbakitan dalangan uran, agpaaram da pailaan. Piling kin-ijer da. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay atiw da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di da pay lagadil da kita dildila da. Sika at agkadel. Nay, apa kasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika tigilte. Awan karbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo, tabagbagay. Bakitan aja ang pampanuno. Nakarkaro ka ah. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, agar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pensyon mo, ta almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gatan, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, baste din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wantaw, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Dito'y balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo dito eh. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga aramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y ngaklunan nakmirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga notay pensyon ko laan ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon ng ibagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Saan mo't Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga road? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaon tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yun, ipagod yaw. Umay na ang rugit nito'y paraangan na Ah, agungungat ti karuba yun, Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay, dumundin ka man dito. Kagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor, pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga main. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di balay.
Ha? Ay, kat mabalin latamot, pare. Sige nga, Rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsaya atin. At dapay pakape na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulit eh. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwanita tam abitoy di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Nanay, nagloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na pa'y bitoy. Samahan, talaga ang nagpintas ka late. Nimot gayam nanaliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakatan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, tay nakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di iti masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag. Dapay kayang pasurot na foot massage late. Ay, katuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya kamitan. Apay ngayon paturong mo ti husyo di ti balkon ngay. Parsyak lang day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apay nga minakundi si Bugay ti mulam kat kalkalpas la ti tudo itay. Hawa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, aram taw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod amo, Tesi. Mayat matilinangan tang anak da. Ngabisuda, saan da nga agkadot-dutan. Uwan nga rod, kinapudno na, masikuranak maten iti kastingar aramidan da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusinang agkape. May mayat agkape iti balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga men ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanungay naklon di agar-aram kan kuana, tatang. Anya asaan? Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y so nobya na ngambakbakitan mo. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit tanapintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka. Ingam tay ubing. Anobyaw. Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Nakulbutin. Kay uray si ka.
Nakulbutan. Apay, tikunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing, iso tamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanunod yung grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya mo tikas ng aramid yun. Di kay laagbain. Ala, umunag kayong tatang. Darasan nyo. Di kay lagbay ni tigas na kararamigan nyo. Ala, pastragam taman na kiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kan ko na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, tesay. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti amak. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nita, kastagayam umay ka mga ron. Sa anak nga po, tiukan ko. Ay, na, di ka pinangat. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga nawag ka nagigyan na ta. Ay, hustunetan, Eli. Hustunet kayo na yan. Huston! Papanam, tesay. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tagis-paring ta ditoy. Ha? Ay na, bitoy! Anawag tanak mo, tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Parang dunggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tatabi toy. Gapoy ti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wan nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo to nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna. Liklikan tangamina yung tagapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti daytakot. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Tadamot ngamin ubeng a boyfriend mau. Saan ko a boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta, naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak, no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Sika kidi Adan sama nagkinawatan yun, ije manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Awan, jakmat inaram na jay. So kinaklaang na jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan. Lipatam daytan, bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apay no sumyan tati na palabas. Si Kaman, bitoy. Nanang, ada kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao.